Longtrai Beli Bakak Step by Khobjak 48 Karamchara YTF Block Committee ni Luaji Mumbai one day seminar program Khaizaka Pandao Faimajak Fakya 48 Karamchara YTF Block ni President Niron Tripura TTADC ni EM Suhel Deborma MDC Shodogor Koloi Tripura Mothani Adong David Mura Singh no Karibo Central Te Block Committee ni YTF ni Adong Rock Video Report Chumi TV Sini media takuk songno, sengtini oro kaisa bubagrani songjak YTF henai siklab motha, ombai sini acules korom sora nianggui kaisa songsajak conference first one day conference kam seminar kaisa program songsajak oro noro faimanjak faima bagui nongno faifalai hamai marogo sengtini oro puila first conference kanya thang tongo YTF nianggui 48 Koromsorani 48 Koromsorani YTF Block Committee engai engkai sengtini oro seminar beungnai conference ni loge sini oro faisok pajak sini working president sar Sodagor Kolai MDC engkai sini oro tai EM sar Suhel youth and sport and youth affair ni engkai tai sini oro kaisa youth ni dynamic leaders Norjoton Saimano sini Sir David Mura Singh yang working president tongo sini Sir Hollywood Sakma sini Pandawa bor faisok bajak bangno paifalai hamai margo tini oro conference khaimane engkai main uddesho engkai tini ja bubagrani wansukma bubagrani imang bubagra je sin Tiprasad Dofarok kulukha sin Tiprasad Dofarok kemajak hanai sin Tiprasad Dofarok no sosana bagoi fiokna bagoi bini hano muthangna bagoi kaisa imang bini Greater Tripura Land hanai je demand tongmani o demand ni uddesho chung Greater Tripura Land uddesho chung tini oro conference khalayo conference khaimani loge loge seminar bo khalajak na sini oro salchani bagai conference chole na tini salchani bagai no